imikino kugera mu bafana ba Arsenal abantu bose bari batangiye gushidikanya kuri ikipe y'Londres bavuga bati biragaragara ko ifite inconsistency ikomeye bizanagorana ko yatwara igikombe cya shampiyona. Icyo kintu iyo langage yaba yahindutse kuri uyu mugoroba nyuma yo kwiyempoza kuri Tottenham bayitsinda ibitego 4-1. Reka twinjire muri analyse y'umukino duhereye muri line up wa mugani wa Kidarapo noneho twinjire turebe niba hari icyo biri buze guhindura mu mitekerereze no mu mikorere y'ikipe ya Arsenal mu minsi iri imbere. Nibyo wari umukino ukomeye cyane nkuko bivuga rwose yari yabayeho cyo twakwita nka chat cyangwa se kuganira hagati y'abakinnyi kuri ikipe ya Arsenal. Nabonye Declan Rice bitangaza avuga ati habaye kuganira rwose turikibuka tureba ibiri imbere. Umutoza Mikel Arteta aravuga ati rwose nta gitutu turi kuko turamutse dusoje turi abakabiri, avuga ati ntabwo byaba ari ibintu bibi ariko dukwaru kugira ngo nyine avane iyo pressure ku bakinnyi be bakine batuje rwose, cyane ko ari no mu bimwe mu byabagoraga muri iyi mikino 7 yarishize bafitemo amanota 10 yonyine baratakaje amanota 11 byari byabagoye. Hanyuma rero nimugoroba bari ku kibuga cya Tottenham Stadium rwose kuri stade wavuga yagombaga kubagora, ni derby y'amakipe aturanye mu majyaruguru ya Londres. Umutoza Mikel Arteta rero mwizamu yari yashyizemo David Raya, uyu munya Espagne ne muzamu wa mbere afite. Hanyuma kuri kabiri ashyira uyu muhorano witwa Yurani Timba. Mu gihe kandi mu mutima myugariro harimo Gabriel Magalhaes afatanya na William Saliba, partnership nze cyane kugeza ubu ngubu ku mugabane w'Uburayi. Kuri gatatu ariko akoresha Piero Hincapié, uyu musore w'umunya Equateur akaba rwose ari we uri kwakira muri iyi minsi Karafiori kubera ko ntabwo ameze neza. Mu kibuga hagati rero Martin Zubimendi yari ari kumwe na Declan Rice, mu gihe imbere yabo yari yazanye Eberechi Eze abanono aramutangiza ku 10 inyuma yaba Rutahizamu. Uruhande rumwe yashyize Bukayo Saka akina kuri ku ruhande rw'iburyo imbere, mu gihe Leandro Trossard yakinaga ku ruhande rw'ibumoso imbere batakisha Victor Gyökeres ari mwataka rwose bafite. Hanyuma kandi ikipe ya Tottenham n'umutoza mushya witwa Igor Tudor, uyu mutoza wanyuze mu makipe nka za Marseille ndetse na za Juventus, yari yashyizemo rero Vicario mwizamu, mu gihe yari yakoresheje defense ya batatu cyane ko n'undi ari yasanzwe akina irimo Mickey van der Ven, irimo Draxler ndetse na Yo Parinya. Uyu Parinya no Munyaportugal ukina mu kibuga hagati ariko noneho yari yamuzanye inyuma kubera ibibazo bafite by'imvune. Mu gihe kandi hagati yari yashyizemo abakinnyi benshi barimo Pape Matar Sarr, Yves Bissouma ndetse na Conor Gallagher, umukinnyi mushya bazanye bavana muri Atletico, mu gihe Gray yakinaga uruhande rw'iburyo, Jet Spence agakina ibumoso, Randall Kuromuwani ndetse na Xavi Simon zibashaka ibitego yatakishije aba bataka babiri. Urumva ko akinaga 3-5-2 system umuntu yavuga ko itamuhiriye. System uvuga ko itamuhiriye. Hari umugabo witwa Gary Neville amaze igihe noneho hari umupandit yakiniye muri Manchester United abantu baramuzi. Rugaju yagize ati iyi resulta mu Cyongereza, this lizard is just what Mikel Arteta would have wanted to quieten down the noise after those last few results. Yashaka kuvuga ngo iyi ni intsinzi Mikel Arteta yarakeneye kugira ngo acecekeshe amajwi ya critique zari zimuriho nyuma ya resulta zitari nziza z'imikino yari herutse. N'umukino nkuko Declan Rice bitangaje binjiyemo hari ibiganiro byabaye. Rugaju ukurikije performance y'uyu mugoroba kuri Arsenal gutsinda ibitego 4-1 muri derby, nabonye Mikel Arteta yanamaze kuba umutoza ufite amanota menshi cyane muri za derby, yamaze guca kuri ba Jose Mourinho. Bivuze iki mu buryo bw'imitekerereze n'imikorere ya Arsenal? Bifite icyo bivuze kubera yuko icyambere byabafashije nuko mu buryo bw'imibare baciye kuri Man City amanota 6 nubwo Man City gifite ikirarane. Icyo ni icyambere. Arsenal irabara imikino 10 isigaje kuko imaze gukina 28, Man City irabara 11 isigaje. Baruza 6 na 5 na 5 56 kuri 61 nibyo na 5 nibyo. Mu gihe rero Man City gifite ikirarane birumvikana ko igitsinzi yahitaba 2. Hanyuma ibyo kuganira rero biraza muri ubu buryo. Icyambere kuri Arsenal yaranganyije match ebyiri zishize zashoboraga kuba match yatsinda, turavuga match ya Brentford ndetse na match ya Wolves. Mu by'ukuri match Arteta yavuze ati
nyuma y'iyi match yavuze ngo batekerezaga yuko ari nk'ijuru ribaguyeho cyangwa se ari nko kurangira kw'isi kuri bo banganya n'ikipe ya nyuma ya Wolves, atari ko noneho bakareba uburyo batsinzwe igitego mu by'ukuri mu minota ya nyuma mu buryo budasobanutse, ariko birangira bavuze bati none turabigenza dute, tubireke gutyo bigende gutyo, bavuga batoya bacyafite ibyo kurwanira, reka twinjire icyo dukora Tottenham ariko bafite cyane Tottenham muri derby barabasha gusanga icya kabiri. Hari impamvu Tottenham ihagaze nabi twakubwiye ko arwaye, ubu nibwo ubonye umwanya wo kuza. Ese kukiza impumyi ugakiza ibirema, iyo ubaha n'abariho. ngira ngo wa mugani biragaragaza nyine n'iyo poor performance ko nk'ubu bararusha ikipe ya West Ham. yego West Ham ni 18 barayirusha amanota 4 amanota ya 18 barusha amanota 4. wangorere bivuze ngo baramutse batsinzwe match imwe bakanganya indi, izi za West Ham ziri gukora neza zayicaho. wari urimo arasobanura rero ububi bwa Tottenham Hotspur. ububi bwa Tottenham buhera muri sloga yayo irimo gukabya cyane, ariko byajya mu bikorwa ugasanga nta kirimo. Sloga yayo murabizi yuko amasloga menshi muzasoma ya kera yanditse mu biratini. Impamvu yanditse mu kiratini ni uko aya makipe yashinzwe nko mu myaka nk'ijana 150 ishize ku mugabane w'Uburayi, bari mu gihe ikiratini cyasaga n'ikiri gukoreshwa kiri gusa n'igikendera, basigaye bayita langue morte cyangwa se ururimi wenda rwapfuye rutagikoreshwa cyane, rusigaye muri kino Teams of the moment. Here is the first team sheet submitted by Igor Tudor in his new job. Guglielmo Vicario looks to be starting in front of a back three today. That was Tudor's favourite formation in Italy. João Palhinha has played in defence a few times. Premier League champions. They need to be better than ever before under Mikel Arteta. Thrown into the deep end. But what an opportunity to immediately hit a high note with his new supporters today. And for Mikel Arteta, he knows changes from the most recent outing, the 2-2 draw at Wolves on Wednesday. No Kai Havertz available today, no Ben White. David Raya starts behind an unchanged back four. Piero Nkapie scored his first goal for Arsenal in midweek. Gabriel was absent with injury when these sides met in November. It's a milestone day in midfield for Declan Rice. His 100th Premier League appearance for the club. Martin Zubimendi has scored 2 goals in Arsenal's last 4 games. Eze scored a hat-trick against Spurs last time. He hasn't scored since, but Eze is restored to the starting lineup today. Leandro Trossard also returns to the team. Leading the attack, Victor Gyökeres, who has scored 3 times in his last 4 Premier League matches. And on the bench, both Odegaard and over the years, Arsenal have had almost twice as many victories in North London derbies as they have suffered defeats. This season, which started so strongly, it has proved a difficult pace to maintain. But now Arsenal hoping that they still have another big push in them between now and the end of the season. But their margin at the top has rarely felt as tight as it does now.
finale rutahizamu Victor hari ikintu abantu bajya bavuga rutahizamu gusubiza bafashe si byiza ukubwiriza Rugaju
kibara neza tariki 18 z'ukwa kane ni D-Day ni umunsi wahariwe azaba ibintu utigeze biba bamwe bazahara barira bati tubuze big four abandi bazahara barira bati tubuze big four dukira kuri Arsenal cyangwa byabafashije so bavuga yuko mu by'ukuri bikomoka kamiza no gutakaza match ebyiri gutsinda match away gutsinda muri bare na Tottenham kongera kuri biriya indirimbo ngo London is red kongera kwishimira kwitegura amakipe manini nka Chelsea bafitiye win kuko biri byiza akavuga yuko rero icyiza kiruta ibindi byose kuri Mikel Arteta na polisi yari cyo kugaragara mu bintu bibaho bari bya Arteta yavuze hari abakinnyi babashije noneho kubona uko zakoresha ubu nta guhegeka mwajyaga mumushinja guhegeka azajya yipanga igororotse wa mugani w'akazungu Clever ubu nta bibazo byo kuvuga ngo ntiyabanjemo yagombaga kubanzamo yabonye abakinnyi beza afite azajya babanzamo hanyuma ibindi bantu b'Imana ku cyumweru saa 12 n'igice Arsenal irakira Chelsea match ikomeye babwiza ukuri ngeri naho ndi kubara cyane ko ibintu bikomereye match ya Chelsea na Arsenal ifite ijambo rikomeye cyane nihava isigaje match 9 nubwo hari biya Man City niva kuri Chelsea idatakaje bagenzi sha zatangira kuvuga ntibyibura ibintu biri gusubira mu murongo reka dutumike tugaruke mu kanya